JINGPULE ni kita baar chung SYIEM. Kalau nong ngebasan kadukhat Banyngkong hadu bakhat san. Unaman orang bak perton chung SYIEM Syria. Ulalong ubri ubau kenrat chung nyau burom shibun Namar deidau bau trai ula penlong bagi Syria kin yo jingjob. Ulalong uriu shlur ubak lain bor henry upang yang tholi. Kalaja bahaba ki Syria kila lej kurup kendin. Kiliyo rong koidi kawai kasamla kena nari Israel. Mat kalalong kasyakri ka tengau naman. Kala ong hawalau kenrat. Ladau kenrat jonga unlej pen iya ladi haunungi thulupa bahasa Maria. Uniun pen ko yu klempem na kajingpang yang tholi. Kumtau naman ulalej yathu yu kenrat jongu. Kawai kasamla kaba nari Israel kala yathu yang kumta SYIEM Syria ulaong kimenta ngan pak shiti shaw SYIEM Israel kumta ulalej bolara pat kishipeu talen karupa shiajar shekel kaksiar bat shipau riam ki jankum teulara ru ya kashiti shaw SYIEM Israel kabatho kumni haba kani kashiti kalapoi shapi totip badai manga balapha shapi yu naman usyakri jonga pindupan ko yu na kajingpang yang tholi. Abau SYIEM Israel lo pule kasiti ulakat yala kijan uong artan. Hatu ngadai blay man peniap man peniem. Bau neu briu pak tien syanga hana ban pen ko yu briu bapang yang tholi. Hada perkan pej kumno wat dong mani kaja ban nga. Habau Elisha briu jong blay ulayo sngiu bu SYIEM Israel ulakat yala kijan. Ula pak tien shaw SYIEM uong Malaysia pikat yela kijan pa unwan syanga menta undup tip bedan unong itu lupa Israel kumtau naman ulawan bat laki kulai bat kikali bat ula sange akmat kajingkang kayeng Elisha ula pa itu dau briu kilit sum hawa Jordan new sin mat kado jong pi kan sabiang mat pin sakoi artan Henry naman lalay no dakajing bitaru ong hapen ngalanang perkat baun wani kendo nga baun yang man kerpat kerteng utrai ble jong u ban baun kawe ela kakti halor kajaka ban penko yu bopang yang tholi hato kamla ka abana bat ka parpe kiwa Damascus bat ya kiwa Israel baro omla bangalit sum haki banduk khut kumtau lalik pai da ka Nyngkong Henry kisakri jong u kilawan hajan bat kiong ko khpa jungi ladau nungi thulu pau la hukum ye phi banle ka ka bakrau hatu phinom tre banle e kata kano lei habau ong hapi to sum bat phin sakhut kumtau lalik hiar bolap pengam yala deh nyau sien haka Jordan kat kum kaktian ubriu jong ublay tekasni do jong kalalong biang kum kajong uklung bat ulakhoi par hadin kataw na lipai bat lakakan hun jong baro sya ubriu jong ublay pendaw la poi ulayang hakmat jong ulaong mentangat te ba omdan blay hak partai baro henry tangha Israel kumta pediang kani kajing ai burom na usyakri jong pi tien jong utrai KAJINGPULE nang gospel jong LUKAS kal nong basaw kadkhot arpusaw hadu laipo Henry kani nga ong hapi lapan bod u Jisu unang itu lupa juyo burom hasnong lajong sngap nganong dei neem baladon bon kiru kentai ha Israel hakapor u Elijah menbaum syam lahap slap jinlai snam shteng baladon kanem sniu ka bajur kaleng kari penbanyo Elijah syam pha du hakawai naki Henry tang syakawai kariu kentai sya serapan
hasidon ladon ru bun ki basahan yang lengkut ha Israel ha kapor jong unong itu lupa Elisha. Penban wat ya wei naki amsyam lapan khoj handrai tang yu naman unong Syria. Baro ki blad don ha kasin Nyngkong kila Nyngkong haba kilo sngau ya kani. Kila yang John kila shop yu Jisu napo kasnong. Mat kila ya lam yu syakliar ulum. Ha balatei ya kasnong. Man kenyat yu syariat. Hendrai Jisu layat na pedeng utau pai ba buat bulalit lakalenti. Ke gospel jong try.